Abashubuzi b'ebitookye omu katare k'omu Kikoona omu rurembo rwa Mbarara nibagamba ngu hati bashobangirirwe n'ebitookye bwanyuma y'emihendo kushuuma. Ebitookye nyuma ho tibintu birije onga hati ebitookye kuherize byasharuka hati ekitookye kihango tugenda tukiguze emitwaro 7 purasi bene hati tukiguze emitwaro 3 mazima itobashobozi turi kubi ako sente za turi kufuna nyuma hati zirimo hati kandi mu cyaro bitookye cyatembere hata hompo tinkumanya kandi mu cyaro bitookye abantu babatera mu sente zabo nyinshi cyonkorera ngo bitookye nibakisera ngo cyogore mitwaro nkebiri shanga n'oragambira umutwaro kumwe n'icyoka kumwibiri ubuwire tubira kasente turakafuna kayicire ubwa hati ahirya hayika ekitookye cyashumbera kimwe cyakire mu sente. Abashubuzi aba nibagamba ngu hati abantu berize ebicoori oburo hamwe n'emondi ekirugirireho emihendo y'ebitookye kushuuma. Ekibe kigura 5 kiri omuri 3 kiri omuri 2 n'ekicweka kandi hati nakanana wazijana n'ogura ekitookye nakashanju n'ogura ekitookye ekibe kitakabire ekikyazire ebitookye ningira obumonde bwezire n'ebicoori byayera nicyo kiresire ebitookye byasharuka ati nyuma aho usanga budendora emitwaro 17,8 ate sambura emitwaro 25. Okurigiraho abashubuzi aba emihendo y'ebitookye kyendire kwiha omwaka ogu gutandika kandi hati ekitookye kihango kiri hagati y'emitwaro 3 n'emitwaro 3 n'ekicweka kuruga hagati y'emitwaro 5 n'emitwaro 7. Ekitookye kya rwagati kirigira hagati y'emitwaro 2 n'ekicweka n'emitwaro 3 kyaza hagati y'omutwaro 1,20 na 1,8. Rero ekitookye kikye kiri hagati y'50 na 1,2 kuruga hagati y'omutwaro 1 n'ekicweka n'emitwaro 2. Gashakwe Elias Rutugusa.